آموزش وضع فعالیت شخصان هنرمند در شهر و نواحی جمهوری برای احیا و معرفی نمودن نمونه‌های فرهنگ غیرمادی خلق تاجیک و رشد آن مساعدت می‌کند. زیرا به این واسطه ما می‌توانیم هنرمندان اصیل را که طول سال‌های زیاد در یک کنج دهه یا شهرک با هنر اجدادی خویش مشغولند معرفی نماییم و از باب فعالیت و نتیجه محصول دستشان چند سخن گفته باشیم. خوشبختانه بعد اعلام گردیدن سال‌های 2018-2021 سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، بیشتر هنرمندان به گوشه فراموشی رفته و شاگردان آنها یعنی هنرمندان جوان در عرصه جمهوری و حتی بیرون از آن از خود درک داده پیشه‌شان را تا امروز ادامه داده ایستادند. انتقال هنرهای مردانه در همه دور و زمان هست، بود و میماند. مثلا امروز ما میگیم که برای هنر کلالی شاید توجه نیست. مثلا کلالگران پیشتر یعنی سالهای قبل اشیاء آماده میکردن که برای زندگی بسیار ضرور بود. مثلا اونها کوزه میساختند، خم میساختند برای آب گرفتن، یا خم‌های میساختند که برای در سردخانه هایی که در پدوال داشتن برای نگهداری هر گونه محصولات در زندگانی. ولی امروز ببینید که ظرف‌های پلاستیکی، ظرف‌های شیشگی، ظرف‌های گوناگون در بازار فراوان هستند و توجه به اون خم‌ها دیگر نمیماند. ولی از نقطه نظر دیگر چون توجه خارجیان به مملکت ما میشود، کلاگران دوباره حیات خود یعنی فعالیت خود را وسیع به راه ماندند. اونها کوزه‌های رمزی در شکلی ارمغان ها آماده میکنند. دیگر نوع محصولات کلالی رو مثلا هوشتاکچه‌های خوش رو زیبا میسازند برای کودکان. یعنی محصولی همون کلالگران هم الکی دوباره احیا گردیده ایستاده است. یعنی وقتی توجه خلق به اون میشود، استاد کوشش میکنند که فعالیتش رو احیا کند. از همین خاطر اعلام کردن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جای پیشوای معظم ملت سری وقتی بود که همه نوع هنر قریب دوباره احیا گردید. پیشه از همه گسترده و تشکل یافته و سرطلب مردم تاجیک صنعت چوبکاری می باشد. در زمان پیشین چوبکاری هنرهای کنده‌کاری، گهواره‌سازی، طبق‌تراشی، سس‌تراشی، کت‌سازی و غیره به وجود آمدند. محصولات هنرهای نامبرده بهر استفاده و تامین احتیاجات آدمان از جانب هنرمندان خوش سلیقه تهیه می گردند. زیرا انواع مصنوعات پیشه‌هایی که در بالا ذکر گردید در حیات روزمره مردم تاجیک کاربرد وسیع دارد. مثلا طبق‌تراشی از جمله هنرهای چوبکاری بوده، برای تیار کردن آن اساساً مردان مشغول می شوند. پدر ما استاد بود، بابامون استاد بود. ما ای خوردی در نزد همو استادیم، کسبه را یاد گرفتیم. ای ذوق بسیار بو رفتم مکتب استادی را خوندیم، تمام کردیم. اومدیم تا اینکه ما یگون کس نگه که تو بدک میدی. خوندیم، یاد گرفتیم، استاد شدیم. مقصد در بچگیمون هر کاری مثال کوسه و طبق و هر چیز کردیم، کاری دولت یک بدیم، ایرا پس موندیم. بعدی که با پنسیه برمدیم با گرفتیم ام کارا در مثال احیا کردن یا تشکیل کردن همی کارو بود تشکیل کردیم که ایمو باید کسی دیگه یاد بگیره. هنر مردانه بسیار دشوار است، نه هر کس از عهده آن میبراید و همه نوع هنر از قدیم تا به امروز به طریق آموزش استاد شاگرد انتقال می‌یابد. یعنی پدر به پسر می‌آموزاند یا بابا به نوه می‌آموزاند. همین طریق هنرهای زنانه هم به طریق استاد شاگرد می‌گذرد. خب اگر از نقطه نظر فرهنگی ببینیم، در همه دور و زمان استاد شاگرد رو همیشه از محیط عائله، خانه و اگر نباشد از همسایه و خویش تباری نزدیک آماده می‌کرد. البته این جای هیچ بخل و کینه نیست و در هر دور و زمان انسانیت کوشش میکرد که پیش از همه محیط عائلوی خودش باید تنج‌تر باشد. یعنی خریدار بر نوع محصولات البته از زیبایی از کسب و کار استاد وابستگی دارد. برای همین کوشش میکرد که استاد را از داخل عائله تیار کند تا که دیگر برادران یا که خویشاوندانی در اون عائله زندگی میکنند از محصول دستی او یک دستمزد یا فایده به دست آورده توانند. دویم تاکید میکنیم که مثال جوانو هنر یاد بگیرن، ادب یاد بگیرن، زیرا که ادب یا که هنر دویم بلو نشینه. ما چند تا شاگرد دارم، شاگردام یکش در قرغن طبق‌تراش، یکش در قمچینه بابا سعید میگن
солш аймода калонтара 1 сол ним сол не ки ҳавас дора завқ дора ҳамун одам омад дар ҳаминҷа пеш мода ёд гирифт рафта ҳози ҳамунҷа тавақ туриштеса аст ё ки инҷа бо чанд каси дига ҳастанд фарзандом ҳам ҳастанд устои хуби хубанд не ки ҳамин тавақ туриширо ба кала нагирифт. азбаски табақ дар фарҳанг ва зиндагии маишии тоҷикон аҳамияти махсус дорад, омода кардани он дар аксар навоҳии ҷумҳурӣ хеле зиёд ба чашм мерасад. чуноне ки ишора гардид, ин яшои рӯзгор дар водии Рашт, минтақаҳои Кулобу Бохтар, Бадахшон ва водии Ҳисор бисёртар истифода менамоянд. ба ҳамин хотир ҳунармандони табақтарош дар ин ҷойҳо ҳамарӯза ба тарошидану омода кардани табақҳои гуногун сару кор доранд. бубинед дар як деҳа агар 4 табақтарош бошад, таваҷҷӯҳу ҷалб танҳо ба як табақтарош мешавад. яъне ӯ як нозукие дорад, як маҳорате дорад ё як дилгармие ба касби худаш дорад ки тамоми ашёё ё ки табақҳои омода карда ё аз дигар усто фарқ дорад. ҳамин тариқ дар ҳама ҳунарҳои мардона чунин нозукӣ дида мешавад. масалан устои каландсоз бошад дар деҳот аз 2-3 деҳа ё ҳатто аз як ноҳия танҳо барои харидории каланди як усто меоянд, зеро ӯ маҳорати худ, нозукии ҳунари худро дар ҳамон нави ашёи худ инъикос мекунад. касаба бад нест, ҳунар хубай. ҳунар касе ки ҳунара дӯст дора шарафа дӯст медора, қадрата дӯст медора, иқбола дӯст медора. беҳунар чиай? беҳунар беқадрай. барои ҳамин мо ба ҳама таъкид кардем ба ҷавонҳо ки бояд бихонанд. ҳамин қа имкониятҳои хуб да мо мехондем, свет надоштем, як чироға кадар медодем мехондем. ҳозир ҳамин қа шароити светай, телевизорай, компютерай ҳамаш мефаҳмонад ки итаке мардуми тоҷик бидуни тановули тамом дар табақ дар кӯҳистон зиндагӣ карда наметавонанд. яъне он анъана аст, он одат аст, он суннат аст ки аз ниёгони хеш мерос гирифтанд. ба ҳамин хотир вақте талабот аст, ҳунар ҳамеша рушд мекунад. ва дигар нави ҳунарҳои чӯбкорӣ, масалан кӯдаки тоҷикро бе маросими гаҳворабандон ё нахустин кӯдакро бе бастани гаҳвора ҳеҷ тасаввур кардан ғайриимкон аст. ба ҳамин хотир ҳунари гаҳворасозӣ ҳам рушд мекунад, фаъол аст. имрӯз ҳам таваҷҷӯҳ ҳамеша ба он дида мешавад. ё худ фарз кардем бо вуҷуди оне ки имрӯз заридевориҳои зебо дар мағозаҳо фурӯхта мешавад, ҳар як тоҷик орзу мекунад ки дар хонааш ё як ҷевон ё фарз кардем сақфи хонааш бо он навъи зебои кандакорӣ оро дода шавад. аз ҳамин хотир ҳунари кандакорӣ ҳам вуҷуд дорад. дар қатори оне ки имрӯз дар бозорҳо масалан сандуқҳои зебо ба фурӯш дошта шудааст ки ё моли Туркия аст, ё моли Хитой аст, ё моли дигар давлатҳо, вале ҳамеша тоҷикон кӯшиш мекунанд ки он сандуқҳои зебои дастсоз бо худ бурда бошанд ки бо усули кандакорӣ бошад, шояд аз тунука оро дода шуда бошад. ҳамеша бубинед ки дар бозорҳо фаровон аст ва ҳамон фаровонӣ аст ки таваҷҷӯҳ ба он ҳаст ва мардум ҳатман яъне ҳунармандон пайваста онҳоро омода мекунанд. гаҳворасозӣ ҳам ба гурӯҳи ҳунарҳои чӯбкорӣ шомил буда, худи гаҳвора ҳамчун бистари тифлҳо ба шумор меравад. аз рӯзҳои аввали таваллуди кӯдак занони тоҷик гаҳвораро барои хоби фароғати тифл истифода менамоянд. ба қавли ҳунармандон, гаҳвора барои тандурустӣ ва хушандом калон кардани тифл аҳамияти калон дорад. ҳангоми дар гаҳвора хоб кардан, сар ва дасту пои кӯдак аз каҳат шудан эмин мебошад. ҳамин гаҳвора ҳар як усто меҳр монда сохтанаш дакор ки ҳамон бачае ки ҳаминанда хомирад нағз хоравад, нағз калон шавад, оянда як одами олим, одами як донишманд шавад. ҳамин хеле муфтам. ҳамин талаботашонро нигоҳ мекунем, мепурсанд ки гаҳвораи вазмин накунед, гаҳвораи сабуктар кар созед моба. ҳамон чӣ хел бай шавадага, фармоиш шавадага ҳамин хел мо сохтан мегирем. ҳозир мани гаҳворҳои ин мисол гаҳвораи нав мегӯем мо пеш ин бозичаҳоро мерехтан, бозичаҳои пластмаса. ако ҳозир ҳамту ой кунед дигар бозичаҳои пластмаса бачаҳош даҳанашба мекунад ва аз ҷиҳати экологӣ тоза не. лекин ани ин чизҳо ҳамаш аз ҷиҳати экологӣ тоза, ҳамин ки ти бозӣ карда мешинад, ягон хел бозичаҳои вай дакор не. ина бинед мана ҳамин ки ти хоҳад дастша кушода моед, ҳамин ки бозӣ карда мешинад. аз дохили ҳунари чӯбкорӣ устои гаҳворасоз баромад. яъне гаҳворасоз шояд барои хонаводаи худ шояд ё қошуқ ё табақ ё дигар чизҳои аввалияро сохта тавонад, аммо дар маҷмӯъ ӯро дар як деҳа ё дар як муҳит, дар як ноҳия ҳамчун устои гаҳвора мешиносанд ва ӯ махсус ба ҳамин ҳунар сару кор дорад.
در حقیقت هنرمندان توسط کسب انتخاب کردهشان هم سطح زندگی را بهتر می‌گردانند و هم در نمایش چرابینی‌های ناحیوی و جمهوریوی با یک افتخار و قناعتمندی اشتراک می‌نمایند و مسئول دستانشان را به دیگران معرفی می‌کنند. این هنرمند گهواره‌ها را اساساً از چوب بید می‌سازد، زیرا به گفت وی گهواره‌ای که از چوب بید ساخته شده است عمر درازتر دارد. فرقیت کارهای ما از دیگر هنرمندان همین است که گهواره سازی فقط با چوب سیاه بید میشد. چوب سیاه بیدی که اینا فقط ماه اپریل از 5 تا 10 اپریل کار کرده میشد. فقط با تبر کار کرده میشد. همون ماه مارت و اپریل با ما همین پالنی تیار کرده آورده خانه با میمونیم خوش کرده بعد 6 ماه این کارا سانی سر میکنیم که اگر مواد و یگان خیل حشرات های ضرر رسانی که باشد آنها نیست میشن. بعد با حاضر من نشان میدم با نمکاب کرده سانی گهواره ما میسازیم. چوب ما پیشکی ذخیره میکنیم. اگر ذخیره نکنیم این گهواره ساخته نمیشد. مثلا ترکتی گهواره ساخته نمیشد. خط ماه مارت اخیر مارت همین ماه مارت 25 تا 10 اپریل ما ذخیره میکنیم همین چیزا. سانی بعد 6 ماه میبینیم که خوش شد نقص شد گرفته کاربست کرده سانی به بازارها میبراریم. زنهای ما هم همین از بازار این متاهای میگیرن آورده خانه به میدوزن جهازشه ما یک چی گویم یک و خدا موقتی روی انصاف نرخ مونده همین چیزا میفروشیم. در فرهنگ مردم تاجیک امروز دانشمندان، عالمان، متخصصان ساحه هنرها رو به دو گروه جدا نمودند. یعنی هنرهای مردانه و هنرهای زنانه. و در قطار دیگر جنبه های حیات هنرهای مردانه نسبت به هنرهای زنانه کمی مشکل و دشوار میشوند. یعنی اون هنرهایی که به مردان علاقمند هستند وابستگی دارند بسیار مشکل میشوند، دشوار میشوند و ما از همین جهت است که زنها اون هنرها رو اجرا کرده نمیتوانند. خب در این قطار ما باید بگیم که هنر سنگ تراشی است، هنر آهنگری است، هنر چوبکاری است که زحمت زیاد، مشقت زیاد را طلب میکند. یعنی انسانیت برای بهداشت حیات خود زینه به زینه کوشش میکرد که یک حیات آسایشته، حیات سالم برای خود ساخته باشد تا محیط عائله خود، محیط زندگی خود را به کرده تواند. در گهواره نقش و نگار تصویر می نمایند که هر کدام رمز و معنی مخصوص را ifade کرده به حیات میبدهی کودک علاقمند است. در مسئله نرخگذاری گهواره خریدار چقدر نرخ ماند فروشنده راضی می شود، ولی با وجود نرخ ارزان داشتن گهواره سالهای زیاد به نسل‌ها خدمت می کند. هر یک هنر وابسته به امکانیت کاربرد و طلبات مردم محلی در هر منطقه با هر گونه راه و واسطه و سبب رشد و انکشاف می‌یابد. آهنگری هم یکی از هنرهای فعال به حساب رفته در حیات تاجیکان نظر به هنرهای دیگر موقع بیشتری را اشغال کرده است. از بس که مردم دهات کشور به کسب و کار گوناگون مشغولند، در موردهای ضروری زود از اسباب‌های آهنین استفاده می‌کنند. نوع‌های مختلفی اسباب‌های آهنین منسوب به کسب آهنگری بوده، آنها را آهنگران در شرایط‌های گوناگون آماده می‌نمایند. محصولاتی که ما تیار میکنیم اینا همو هر دوره خطی هستند. انا بهار با کناج میکنیم که برای کشت کار بعد ناوک میکنیم. این برای گو خطی که جفت میکنن در نهی زمینایی که خم نیستن برمالن جرن انا اونجا رو گو خطی و میکنن. این همی ناوکان همینان این خیلی چوبه میزنه همین خیلی باید جفت کره میبرن شو با تشه و خبر میکنیم. انا کشیدمن نهی حاضر برای زمستون گذرونی پیچکه میکنیم. بعد تروبه و خجک بیلچه و همین چیزای زمستون هم میبینیم. انا زمستون با برای بهار تیوری میبینیم با ادوبای بهاری میبینیم. انا بهار با که ادوبا که تمام شد با برای تابستون دوست میگیریم. انا این دوستو اونا دوستو در کپو انا
тиёр мекунем метем бо арадош дорем арадош мекунем барои шоҳдравӣ вай менем ҳамун талаботи мардум чӣ хеле ки боша талаб мекунанд бо агар авзорошо кун мешаванд бо меёранд мо тестшо мекунем. дар назари мо баъзе вақте мо дар бораи маҳсули ҳунармандӣ ин ё он ҳунарманд гап мезанем дар назари мо як чизи оддӣ метобад. Масалан каланд як каланд аст, яъне ҳама қариб дар як шакл ё аз як оҳан мегудозанд, дар ҳамун як оташ гудохта мешавад, суфта карда мешавад, бо ҳамун як навъи олот омода мегардад. Дар назари мо як чизи оддӣ аст. Аммо вақте ки жарфтар назар меафканем, бо ҳунармандон суҳбат мекунем, ҳар як усто як нозуке дар дохили ҳунари худ доранд ки ба ҳама намеомӯзонанд. Танҳо ба шогирдони асил ё худ фарз кардем ба фарзандони худ меомӯзонанд ки он бояд нозукӣ фарқ карда тавонад. Яъне бубинед ки усто нозукиҳои касби худро ба ҳама ошкоро гуфта наметавонад ё худ намегӯяд. Яъне сире дар дохили он ҳунари ӯ ҳаст ки зебогии ҳунар, нафосати ҳунари ӯ аз насл ба насл танҳо барои муҳити оилавии худи ӯ боқӣ мемонад. мувофиқи мушоҳидаҳо дар ноҳияҳои шимоли тоҷикистон бахусус истаравшан ва ашт ҳунари оҳангарӣ бештар ба назар мерасад ва дар ҳақиқат дар ин минтақа навъҳои зиёди асбоби рӯзгор корд, қайчӣ, оташдони оҳанин, олоти меҳнат, доз, табар, теша, оҳани ҷуф, каланд, бел ва ғайра, ҳатто асбобҳои нисбатан калонтар, қисмҳои техникаҳои хоҷагидорӣ, обёрӣ ва монанди инҳо сохта мешаванд. дар ноҳияҳои дигар бошад вобаста ба талаботу имкониятҳои мардуми маҳаллӣ ҳунари оҳангарӣ дар ҷои камтар ва дар ҷои дигар бештар густариш ёфтааст. бахусус барои мардуми кӯҳистон ин ҳунар хеле зарур дониста шуда, бидуни он ба корҳои хоҷагидорӣ ва рӯзгордорӣ машғул шудани одамони минтақаҳои кӯҳӣ ғайриимкон аст. масалан вақте мо дар маҷмӯъ ҳунари оҳангарӣ мегӯем, яъне ин мансуб пурра ба оҳангарӣ ё ки ба ашёҳое ки аз оҳан сохта мешаванд. аммо имрӯз бибинед ки ҳунармандони ҳамин соҳа аллакай ба чанд зергуруҳ доштанд. масалан ҳунарманде ки наъл месозад барои кӯҳистон, барои аспҳо, он аллакай устои наългар ном дорад, яъне аз дохили оҳангарӣ аллакай берун баромад. гарчанде кори ӯ ба оҳан аст, дар дохили оташ масалан соатҳои зиёд оҳанро метасонад, мекӯбад, ҳамвор мекунад, вале ӯро оҳангар намегӯянд, устои наългар мегӯянд. ва ҳамин тариқ масалан устои каландсоз алоҳида аст, ё фарз кардем устои белсоз алоҳида аст. яъне ҳар як усто аллакай ҷанбаи худро аз дохили як ҳунар ҷудо кард. дар ноҳияи дарвоз низ бо сабаби дастрасӣ пайдо кардани мардум ба олоти даркорӣ пешаи оҳангарӣ ба роҳ монда шудааст. ба хотири осон гардонидани кори одамон ин марди оҳангар шабу рӯз дар коргоҳаш нишаста ба сохтани ҳар гуна асбобҳои рӯзгор вақти хешро сарфи ин ҳунар мекунад. аз асбобҳои сохтаи вай тамоми мардуми деҳ розӣ буда дар баробари таъмин намудани ашёи хом онҳо ба қадри имкон ҳаққи хизматашонро мепардозанд. оҳангаро бисёр ана айтайдел ҳама кор наменанд. ана кори қина камтар дар назаршон баъд кам кор мекунанд. бай худшона мекунанд, баъд ягу хеш таборшона менанд, кам кор мекунанд. ана не ки ичи кор қинӣ надора. агар ки ҳамин кор кунӣ, рӯз ба рӯз ҳамон корро ай худ мекунӣ, дар назарат дига ҳечи наметавонад. ин ҳамин як каноҷай таварай қариб 50 та пулкаш мезанем. мо ҳамун дастӣ кор менем. не ки ҳамун рави корро ки мегирӣ, дига дар назарат ҳечи наметавонад. агар ки ҳамин пигаӣ то бегаирам кор кунӣ, хай мондагӣ камтар ҳис мекунӣ ӯ, леки ита сахт монда намешавем. рави корро мегирем. дар масъалаи дигаргун кардани техникаи корӣ бошад, ҳунарманд то ҷое аз навгониҳои замона дар раванди оҳангариаш истифода менамояд, яъне як қисми корро баъзе дастгоҳҳои хурди барқӣ иҷро мекунанд. имрӯз он даме ки устои оҳангар яъне як шогирдаш ҳамеша ба дамгарӣ машғул буд ки бояд ки оташро пуф мекард, оташ аланга мезад, баъд оҳанро мегудохтанд. имрӯз аллакай таваҷҷӯҳ ба он дам нест. аммо худи ҳамун дастгоҳи ки оташ гудохта мешавад тавассути асбобҳои барқӣ ё шамолиякҳои барқӣ аллакай пайваста фаъол мешавад. яъне шакли фаъолият дигар мешавад. аммо заҳмати дастӣ аст. каланд қолаби махсус надорад. яъне усто танҳо тавассути гудохтан, тавассути андозагирие ки ба чашми худ мешавад, тавассути буридан бо ашӯҳои гуногун ҳамун каланди қолаби бобогиро месозад ки бисёр зебо нафис аст. масалан нал то имрӯз ягон қолаб надорад, зеро андозаи пои асп он қолаби муайян надорад ки мо пайвастонро
در یک قالب معین تراشیم یا که آماده ساخته باشیم. به همین خاطر توجه هست، فعالیت هنرمندان دیده می شود. آسیاب کارگاه خرد استحصالی بوده در آن گندم آرد کرده می شود. این چونین از دانگی های دیگر آرد آماده می کنند که در موردهای ضروری از آن استفاده می نمایند. عادتاً در کوهستان آسیاب توسط آب فعالیت می کند، یعنی آسیاب آبی معمول است. ادامه یافتن هنر از دو شکل عبارت است. البته من در نظر دارم هنرهای مردانه رو. امروز ما می‌بینیم که طلبات به بعضی از نوع هنرهای مردانه که نیست، نوع هنر یا غیر فعال می شود یا پر از بین می رود. مثلا امروز توجه به هنری سنگی استاد تراشی قریب که دیده نمی شود. یعنی بجز از ناحیه‌های دوردست، مخصوصا ناحیه مختار کوهستانی، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و بعضی دههایی که در دور هستند اونجا آب فراوان است یا که امروز هم طلبات هست و آسیابی سنگی، امروز قریب که استای سنگی استاد تراش ما وجود دیده نمیتوانیم. ها علاوه اون سنگ ها هم همون سنگ های سال پیشتر است که با بالای آن سنگ یا بتون علاوه میتونند همون سنگ رو ادامه داده ایستادند. متاسفانه استای سنگی استاد تراش امروز وجود نیست، زیرا طلبات دیده نمی شود و همین طریق وقتی که کسب انتقال نیافت، شاگرد آماده نمیگردد و این کسب از بین می رود. ناحیه سنگوار نیز از جمله ناحیه‌های کوهسار محسوب یافته. در اینجا هنری آسیاب‌بانی تا حال ادامه دارد. طبق معلومات‌ها از زمان‌های پیش در اینجا آرد نمودن دانگی‌ها توسط آسیاب آبی صورت می‌گرفت. حتی در هر یک دهه آن 5-6 آسیاب موجود بود. در شرایط امروزه نیز در اکثر دهه‌ها آسیاب آبی را مشاهده کردن ممکن است، زیرا مردم محل همه ساله حاصلشان را گردآوری نموده در آسیاب برده آرد می‌کنند و به این وسیله ذخیره خوراکیشان را تامین می‌نمایند. بیشتری از باب‌های این منطقه تاریخ طولانی داشته، سالهای زیاد به مردم خدمت کردند و اکثریتشان از نسازی شده باز وظیفه‌شان را ادامه داده ایستادند. این از سال 71 همینجا اومدیم و همین را ساز کردیم. همش از خود استاکم شیفر پیفر همش همین که کشتیم ساز کردیم. اینجا این 71 ایسه ما به همین خلق محنت کردیم. خود یکم نهی معیب بناگنه همینجا خوب میشیم خطی یک نوستان. انا هم قرار حال دیگه معیب کردیم تو ساعت 8 کار می‌کنم نه میام. و ساعت 5 می‌خزیم. استرده گیرو می‌نمو تا سرا کار می‌کنم. چی موضوع کارخانه است اون طرف. خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی با تشبث بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، قطع نظر از منطقه بیشتری کسب هنرهای عنعنوی از نو احیا و رشد و تکامل یافته ایستادند.